Sportga koyulgan akçalar. Çoğun tuşlar. Tez arada tölemler. İşenimdi bookmaker. Soң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук таба алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. На ощ. Погода нормальная. Ey Yoma. Ne oldu Yoma? Adamda жүрөгүн sıpa айтпайсың, ne oldu Yoma? Bir dosunca bir içken taşta yürüdü özünü. Айтсаң ne oldu Yoma? 2 kilogram sigara attım lan, koluma düşüp gitti lan sigara. Neng durayını. Eski Moğuz hurmat dostlar. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas.